Ese wari uzi ko umutwe wa FDLR ushobora kuba ufite abantu bagera ku 500 bashobora kwinjizwa mu barwanyi? Ubushakashatsi bucye burerekana ibintu biteye impungenge ku mutekano w'u Rwanda n'akarere kose. Ariko se ibivuze iki ku Rwanda? Ese igihugu cyiteguye gute guhangana n'iyi miterere mishya y'iterabwoba? Muri video tugiye gusobanura ukuri kose kutavugwa henshi. Umutwe twaje intwaro wa FDLR ntukiri ibisigazwa by'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 gusa, ahubwo wahindutse umuyoboro munini kandi uhoraho wihinduranya, umaze imyaka myinshi wivanga mu mibereho y'abantu n'igisirikare nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bw'umuhanga mu karere k'ibiyaga bigari Dr. Alex Mvukantunga, ashingiye ku makuru y'amateka, imibare y'abaturage n'imikorere y'uyu mutwe. Mvuka agaragaza ko gusobanukirwa FDLR bisaba kureba kure y'umubare w'abarwanyi bayo gusa, ahubwo hakarebwa uko yinjiye mu buzima bwa buri munsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubushakashatsi bwe bwerekana ko iyi mpinduka yatangiye nyuma gato y'1994, aho abasirikare bagera ku 35,000 n'abarwanyi b'imitwe yitwara gisirikare bari hagati y'80,000 n'100,000 bahungiye muri Kongo. Icy'ingenzi nk'uko bivuga nuko aba bantu batigeze bamurwa intwaro, bituma bongera kuyubaka no kwinjira buhoro buhoro mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu mushakashatsi yagiye asangiza ibice by'ubushakashatsi ku nkoranyambaga, asubiza abanyamakuru n'abanditsi b'abanyekongo bashyigikiye leta ndetse na Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya nk'uko Dr. Mvuka abivuga. Abo bantu bakomoka kuri FDLR bakwirakwiye mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ndetse mu bindi bice bya Kongo naho bagiye bakwirakwiramo. Batuye ahantu nka Katare, Kibumba, Mugunga, Kalehe, Nyantende na Kamanyura. Igihe cyagiye gihita uku gukwirakwira kwatumye bivanga n'abaturage baho batuye ndetse bagirana imikoranire n'indi mitwe yitwaje intwaro, bityo hashyirwaho ishingiro ry'icyo Mvuka yita umuyoboro uhamye wo kwakira abarwanyi bashya. Atanga imibare igaragaza ko uwo muyoboro ugizwe n'abakomoka ku mpunzi, imitwe yitwara gisirikare yishamikiyeho ndetse n'abaturage bayishyigikiye. Ushobora kugera ku bantu 500,000, ubwo ndavuga uwo muyoboro bashobora kwinjizwa mu barwanyi. Mu isesengura rya Dr. Mvuka, ubu bwinshi bw'abantu busobanura impamvu uyu mutwe ukomeza kubaho nubwo uhura n'igitutu cya gisirikare kandi umubare w'abarwanyi bawo uhora uhindagurika. Mvuka kandi agaragaza icyo yise kwinjira neza mu bice by'ingenzi mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi birimo inzira ziva Butu zinyuze Kisangani zerekeza mu majyaruguru nka Mongala na North Ubangi, ndetse n'inzira zihuza Bukavu na Mwenga na Uvira. Hari naho bamwe bambutse bajya muri Congo Brazzaville. Yerekana kandi ko hari abarwanyi ibihumbi bari mu mashyamba nka Itombwe, bigaragaza ko uyu mutwe ugifite ubushobozi bwo kwimuka no kwihindura uretse aho uherereye. Ubushakashatsi bugaragaza ko FDLR yahindutse umutwe ufite imiterere ihamye kandi ukorera mu bufatanye n'indi mitwe. Mvuka avuga ko FDLR ikorana n'ingabo za Kongo FARDC ndetse n'indi mitwe iri mu itsinda rya Wazalendo. Nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, hari abantu bahuza abayobozi ba FDLR n'abayobozi ba gisirikare ba Kongo, kandi hari ibimenyetso by'uko FDLR yahawe ibikoresho, imyitozo n'ubufasha mu bijyanye n'ibikoresho mu rwego rwo gufasha mu bikorwa byo kurwanya imitwe nka AFC M23. Ubushakashatsi bunagaragaza imiterere y'ubuyobozi naho ibikorwa bikorwa cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Abayobozi ba FDLR bagaragara mu bice nka Mwenga, Fizi na Walungu. Mvuka agaragaza kandi ko hari ubufatanye bugenda bwiyongera hagati ya FDLR n'ubutegetsi bw'u Burundi n'abafatanyabikorwa babwo, bigaragaza ko ibikorwa byayo bigenda bifata intera y'akarere. Ihuriro rigizwe na Kinshasa, Burundi, Wazalendo na FDLR rigenzura byinshi mu buzima bw'abaturage. Urugero yatangaje nuko hari za bariyeri 17 ku muhanda wa kilometero 80 uhuza Uvira na Baraka mu Rwanda. Urugero intera iri hagati ya Kigali na Huye ni kilometero 125 kandi nta bariyeri n'imwe hari. Tekereza rero urugendo rwa kilometero 80, aho buri kilometero enye uhagarara ugasabwa gutanga ruswa cyangwa igice cy'ibyo utwaye. Buri bariyeri iba iyobowe n'umuyobozi utandukanye kandi buri wese ashaka umugabane ku byo utwaye.
harimo n'amata cyangwa imboga zo kujyana ku isoko. Ikindi kintu cy'ingenzi mu bushakashatsi bwa Mvuka ni agaciro k'akarere ka Minembwe ku Banyamulenge. Kugenzura aka gace nk'uko abivuga bigira ingaruka ku myanya ya gisirikare no ku mitekerereze ya politike mu karere, harimo n'umubano ujyanye n'u Rwanda n'abatutsi bo muri Kongo. Minembwe ifatwa nk'inzira igana i Kigali mu maso ya Bujumbura, Kinshasa na FDLR. Iyo aka gace kagenzurwa n'iri huriro bivuze ko ikibaya kinini cya Ruzizi cyaba kiri mu rwego rwo kuraswamo hatabayeho ingabo zirwanya, bikaba byatuma berekeza mu Rwanda. Muri rusange ubushakashatsi bugaragaza ko FDLR atari umutwe w'abarwanyi gusa, ahubwo yahindutse ikintu gikomatanyije igice cya gisirikare, igice cy'imitekerereze n'igice cy'imibereho y'abantu, gifite ubushobozi bwo kongera kwiyubaka bitewe n'abantu benshi naho gikorera. Mu gihe raporo mpuzamahanga harimo n'iz'umuryango w'abibumbye zigaragaza ko FDLR ifite abarwanyi hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri, ubushakashatsi bwa Mvuka bwo bwibanda ku buryo bwimbitse butuma uyu mutwe ukomeza kubaho, bityo agaragaza ko FDLR igifite uruhare munini mu mutekano mu burasirazuba bwa Kongo, atari ukubera umubare w'abarwanyi gusa, ahubwo kubera ko yashinze imizi n'ubushobozi ifite bwo gukomeza kubaho. Mu gihe hakomeje ingamba zo kugarura umutekano muri aka karere, ubushakashatsi bugaragaza ingorane zo guhangana n'umutwe wahindutse igice cy'imibereho n'imitekerereze ya politike y'akarere. Mvuka nenga imyumvire igenda ikwirakwira ivuga ko FDLR itakiri ikibazo gikomeye cy'umutekano, cyane cyane ku bayinenga u Rwanda n'abatavuga rumwe na M23. We agaragaza ko iki gitekerezo kigufi kandi kidafata ibintu mu buryo bwagutse, kuko FDLR itagihagarariye ahantu hihariye gusa, ahubwo yakwirakwiye mu bice byinshi bya Kongo. Aho gushira uyu mutwe wahinduye winjira mu baturage, indi mitwe yitwaje intwaro ndetse no mu nzego za leta, bituma ukomeza kubaho nubwo watsindwa cyangwa ugatsinda mu bice bimwe. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bafitanye isano na FDLR cyangwa bashyigikiye baboneka mu nzego zitandukanye z'igihugu cya Kongo, harimo no mu gisirikare cya leta FARDC, mu mitwe y'abaturage ndetse no mu nzego za politiki. Mvuka avuga ko n'abantu begereye Perezida Felix Tshisekedi bashobora kubonekamo abafite aho bahuriye na FDLR, bigaragaza ko uyu mutwe winjiye cyane mu mikorere ya politike n'umutekano w'igihugu. Ubushakashatsi kandi buvuga ko FDLR ifite uruhare runini mu mitwe ya Wazalendo, aho mu bihe byinshi ariyo ifite imbaraga n'imiterere ihamye muri ayo matsinda. Muri rusange ibi byose bigaragaza ko FDLR itari ibisigazwa by'intambara yo mu gihe cyashize, ahubwo ari umutwe wahindutse wihinduranya kandi ufite ubushobozi bwo gukomeza kugira uruhare mu mutekano mu burasirazuba bwa Kongo.